Povodom svoje krsne slave Savindana, Srpski pokret Dveri je na teritoriji cele Srbije pokrenuo humanitarnu akciju pod nazivom Dveri pomažu najugroženijim u svesrdnu pomoć i podršku naših ljudi iz rasejanja. Ovom prilikom predstavnici opštinske organizacije Dveri u Novoj Varoši posetili su porodicu Dimitrijević iz sela Ojkovice, koji ima 10 dece i uručila im pomoć u vidu hrane i sredstava za higijenu, koja je obezbeđena donacijama Društva Srpske bratske pomoći iz Kanade. Zbog ograničenih sredstava ovoga puta pomoć je uručena samo jednoj porodici, iako smo svesni da u Novoj Varoši postoji nemali broj siromašnih porodica kojima je pomoć potrebna. Da bi se svima pomoglo, neophodne su mere koje država treba da preuzme, a mnogo toga može da učini i lokalna samouprava. Povodom obilaska porodice, jedne od najsiromašnijih porodica u Novoj Varoši, tako reći, Nova Varoš ima mnogo siromašnih porodica. Obišli smo sada ovaj put jednu od tih porodica. Opštinska samouprava Nova Varoš ne polaže računa čak o porodicama, o zaposlenju. Ovaj jedan član barem može da počne da radi. Opština Nova Varoš, to jest vlast u Novoj Varoši, gleda samo interese stranke i da bude član napredne stranke da bi mogli da ga zaposle. Ovi nisu čak ni jedna stranka, niti ih mi obavezujemo kao stranka da glasaju ili da rade nešto za nas. Ovo su samo ljudski odnosi između, da kažem, našeg povereništva i ljudi u Novoj Varoši siromašnih, kojih ima mnogo. Celo srpstvo